sa suratul Maidah na ayadap man asumiyang ka kung mga sifat wallah na sunod sa mga kafir abituan sa mga Yahudi. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يده مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيد كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك سبحان الله. Peter o mga kafir, ang mga Yahud, asulimaw Allah na mapapatong. Sumimbag sa Allah, amya patong sa mga limayran, na pimurkaan siran sabab o katir iran. Ay mana niyan naging kuto ang mga kafir, ang mga Yahud, na piyakamuyan nilang sulimaw Allah sa mapapatong. Piyakamuyan nilang sulimaw Allah sa mapapatong. Nasimbag sila ni Allah. Piyakatana-tana o Allah kaya simbagan yan kiran. Sa ayang mapapatong na sulima o mga kafir. Na pimurkaan so silan as sabab ko katiriran. Na ka sumbala al-lima o Allah na makapangungundaya. Sumbala alimaw Allah na makapangungundaya at pambagay sa sadun sa kabayayan. Tumiyana sang kaya ayat. Saging kaya ayat. Ad nambala alimaw Allah. Inong kapakad sika pamikiran ka. Andi kianagang kasayad. Yadullah. Limaw Allah. Na miyaw na din akya pikiran ko sa lagi dang kanalimang ka. Subhanallah. Di ka mabinasa. Apya kata na Allah supakapagulay ako mga sifat yan na di ka pa kaibang ka pamimikiran na di ka pa kaibang ka kufiran biduni ta'tilin wala ta'wilin wala tak'ifin. Awala tanggir. Di ka pa kaibang ka pamimikiran na bang ka datar na bang ka isya bang ka sulagidin. Na andun di kaya betul sa kayad. Na miyaw na nakiya pa karsik apamikiran ka tiga limap man eh. Na mini kumpir kan gagasi ko kaya ka mo ito na limang ka. Subhanallah. Eh burak tanong na patot na andun ni ka alaya iyadullah. Iyadullah. Sulima wa Allah. Sulima wa Allah subhanahu wa ta'ala mabsutatan. Nakakayat niya. Kaya natin ako, tiyarima ka. Ipambagay niyan sa kabayayan si ikutaw. Isa akialiyan sa hadis o Nabi sallallahu alaihi wasallam na adna dua limaw Allah akakayat niyan kung mga tao amin baradusa ko kadundaw abtubat ko kagagawi o di namin baradusa ko kagagawi abtubat ko kadundaw. Na inong ka pamimikiran na anto na unon iparahiyasan buntal o limaw Allah. Mata-mataan ang kibinasaan tanong. Amay ka andi kaya aliya o ayat na miya sa lakod na miya pamikir ka o ininito gali na ka sa kanya ka mo ito na sa lakaw man. Peter man sa suratul Zumara. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Tunapan ni Peter Allah sa suratul Zumara. Si Ibman ay manlumpang si iku kagya nga mo ito ng mga Yahud. Dairan daitan si iku Allah so titwa kalayan. Dairan puto ta si iku Allah so titwa kabsaran yan. Wama qadarullah haqqa qadri. Wal ardu jami'a nasulupa na kalangwan yan. Kabudatuhu na rupatang kuwatig wallah. Kabudatuhu rupatang kuwatig wallah. Wassamawatu matwiyatum biyamini. Nasul langit at tigwallah na pagilulun sa kanan abarukan. Tumiyana. Tumiyana. Alima at na barukan yan.
na dikepakai ubaan din ikakaloya ko ngaran wallah sifat wallah na magay sumaga na miyat yang mabu takay di kumberkasi ko mga kanyan. Alaysa kamishlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Sekalian wallahu ta'ala ada aban yang datang, ada aban yang isin dikepakai pamikiran na bakumpiran sa kanya ka mauto na pupakai laya ko pupakan dito. Ilan